Minta kesengi ke arpun retorik benai risau ki pat bat nong snong ke jalan keling ki jaka jong ke jala ki layok ban wan ra ban pin ina mi ki jing bam ten rai jong ke jala bakan thup na dok dok kha ki so besnahi ne ki so ku muso nyam tra so persyong bat so yong balapin mi na ke jala ringkat ki jhur ki chap ten rai ringkat ki jing shna ki jing thain bapin mi hi na ke jala kum ki kriya ki shang ki taksiet ki khnam ki jan kup jan phong bat ki we ki jing pin mi jong ke jala ya ka te program la pelong haplau jong state central library ya ka balakot pelong de department of Fisheries Government of Meghalaya ya kabila tip kum ka 6 state Aquafest Arjar Arpuar celebration. So, hidup teli ni warna na panjang diluan. Southwest Australia. Dagi barena ke sukam nawa. Sukam nawa. Dagi jingwan jong kuis ini pen dinam ya kan eh. Aktif ya kata aktif. Kejing ladif perkuno. Ladi kejing dia. Oh, nak supaya mentah. Kadai kasih penengkong tuan nak mesti ke festival ne. Kelak jula cowok-cowok. Dan kadai sebelum kamai hasnong pe nomor barang ya bun de seto dan re tang lada dot exhibition ne dan kena program di sini Di beri nak kapung ne. Nasional pi kumut kena ki ja dot klik dang bon. Dang ya bun ni satu de ini nomor ba game bahagi warit ba wasit Kita ni ibu ha pamnya and slap the game dah di job deh dan re lada sisi asli de kelak ban sebab ni okey mungkin ne pi tong song kostong pensong. Long ka ni ai commission system ku kilanang kilara don kena bertraining banget lanang ala ai commission system Kasih itu yang apa? Buat kila itu. senong cengah ke dia menteri ni biar buon muda ra menteri kum di kenam kelentik di bekam penjajau ha ni senahi di kenam kelentik ya haji penitenang penjajau Buat berpring. kenam kelentik dalam di way na kimar di ba ini cukup bekam ha setiap tahun setiap competition 6 tu bekam pesan senang penjajau PD saya PD makasihnya. unit 6 te kadon katu ka jing set tim bong 10 itu te untuk supply itu dan sadon tersokom ka competition ke rang beria no competition yang turu di depan jauh debat kebakam ya tadi turis di kemud turis ke mud.com lagi spa set kayak jauh bahaya dari turis patuki ide jiwa patu baterai ide ina mau senram mengipat bapen ya jauh supply keleng-keleng ya simlang kalau penyelesaian terkait no kalau ibu terkadang wan pen i kemudian tentang for samlam bong no kim yayok kam yo cam mo dengar le diru long mengalai training jadi kena bun hajaka training cuma bun biwan banyak training te ndala nang maki te ngale pat daga hasna daga commission system tengah simlang no himanga ya gitu gitiar te ki ngasap nya jauh hipat mangah supply keleng-keleng Kayak ya cara pi training tu. terang ata ki handicraft ki handicraft kerpang tadi ki kumni kini ki souvenir kumni kini ki kok string ini te ki knam berhenti bat kesenti urut tong pemerintah kesenti merah Smith Airport merah bila हमने tamban jan la ketendur ke ngidi siya jawab manggasnya nama Kalau set kembang itu nih kalau hunu. kene lalang ready to sir Dari itu kamu kan ya lalang mana?
Doi ke dok kada. Kemudian your specialties kedai bebas kong ni. Kamla bandi bahasa ini. Sejawai. Jawai. Ngidi nanggasnya. Hasilong kedan market. Hasilong kedan market. Tahu kan? Hajawai ki beri ki thiet bhai kani market. Kitchen kaya. Market kada. Ibang nan kada. Yang long kumna hasilong kam attract hajawai baka attract ta. Film ke. Nampak.